Двајца против, нема, воздржани нема, констатирам дека амандманот не е усвоен. Другият си е тенденция да регулува. Ебито регулува, дечка абсолютно сиебито регулува. Ебито регулува. Којаш дали е 500 метра на 600 метра. Да се нишколи као 500 метар диференција. А до тоа е сега те мундет, а те вмиг nuk e shohin ka zenash, a te fëmijët nuk kalojnë, nuk qarkullojnë njerëzit edhe fëmijët ka tru. Lëre dhe fatit për kazinës. Pa nuk është një indicje se një dit mekanimin e kohës, çdo kush mund të infektohet nga këtë kujtari. Për atë arsye, zgjidhja e vetme është hotelet me persye, larg vendbanimeve, larg shkollave, xhermave, xhamive, kishave, spitaleve dhe gjithçka. Plus trajtim më serioz dhe të trajtohet kjo amandament se të është për të mirën e përgjithshme. Faleminderit. Игрите на среќа, треба да придеме кон решавање на тој проблем. Тука се согласувам. Се работи за концепти. Нашиот концепт е овој. За старт со основните средни училишта. Во сите населени места распределени се основните средни училишта по реони, во рамките на реализацијата на Министерството за образование и наука. И тука мора да се сложиме дека голем дел од тие објекти ќе се дислоцираат и учениците нема да ги гледаат и да влегуваат, да играат, да прават лажна слика за лажен финансиски успех и така натаму. 6 години и што се случи? По визби, по тајни објекти, коцкање нелегално. Таму негативните ефекти несразмерно се поголеми. За. Двајца против, нема, воздржани нема, амандманот